mi tam zok chuan kan hrelo mai theia kan politician te kan MLA te kan minister te hi eru na lo in nam hnoin thiam lo changta sela engtinga hrem thei nge ti tele an political career engtin nge a ngong ti te hi thendam tak chuan in kan lo she vio lo mai theia chumi chungchang zu tun tuma hianin be chan nein video kan han en ho don ani a kan thre thawangin skywalk le roboi chungchanga kan tourism minister kal chuak ta te pahni in case an nei meka midang MLA te po case nei zinga khan an omni ti chu kan thre theu anga Guwahati High Court Aizawl bench chuan pujon Rotluangliana le pu Romawia Royte te corruption thubuaya special court in charge CM tura ati to chu asteri ti kan hmua hi pu jesi lan sanga advocate on record Supreme Court site mi ani ti khalo thataila a thome niruk oga sangni somni parukhan Guwahati High Court Aizawl bench chuan special judge Prevention of Corruption Act Aizola Skywalk kai noi eruk thuboi kalmeka pujon Rotluangliana le purba Romawia Royte telaka charge CM tura malak na chu asteiria thuboi thelu tu te hian special court in June ni somni pali sangni somni paruka anlaka charge CM tura malak tumna thupek chu an king ani thuboi thelu tu te ukil hian Bharatiya Nagarik Suraksha Sahinta sangni somni pathum BNSS saning chu noya section zani somnga na anga charge siamani ma in discharge deal na hun siam sak ani lo thu asoya thuboi hi justice Budi Habunga chuan angai thla a special judge hian thuboi thelu tu te laka hian thuboi siam turin IPC section za somni na bina zali pakwana zali somni le section som pathumna subsection row section 13 with respect with niom takani section 13(1)(a) le B of Prevention of Corruption Act 1988 ate thuboi chui zel na tur aom thu a record ti court na treatir ania nima sela charge fel takka CMRO alani lova tin petitioner te discharge deal na chu special court a an thelu thu le alepin ding mek thu amua thu thlen tarlan te hi pomin court chuan SRPCA number 2 of 2026 a tu boy thelu tu telaka char sim turama lagna zong chu tu boy ngai tu ani le ma thleng stay ani ang ti in thu pek achua thu boy hi August ni som pasari sangni somni paruka ngai tu le turin ruam man ani ti kan hmua he thu boy Romawia Royte versus State of Mizoram criminal petition number somni tum of sangni somni paruk le John Rotluangliana versus State of Mizoram criminal petition number somni pani of sangni somni paruka hian petitioner ayo in advocate B laram enga adinga sarkar ayo in van CME additional public prosecutor le Mizoram lokayekta ayo in Mr. CL Fagzual special public prosecutor te anin lang thung ti kan mu ani etila hianin purba Romawia le pujon Rotluangliana ay ding hi advocate Bilal ram enga hiani mela adin kopsakani mel niom takin hethila hianin kan minister pani tourism minister kal chokta te pani kha case an nei ri ani apta chuan hethila hianin kan minister nim lo ni to te pani le nimek MLA nimek purba Romawia ten thiam lo changta sela engting nge shremna anchunga sarkarin emo High Court hearing elect theidan tur khalo en hota ila a chome India ram Constitution le Representation of the People Act sangkhasiko sunga pakhat noya MLA te erukna corruption laka shremna le anna achonga ban disqualification theina dan khauta kaumani MLA te erukna wanga thiamlo anchan huna shremna le anchungchanga thilthleng sang te chu heng hnuai mi ang hian ani pakhatna lungin zel tan le poisa choi Prevention of Corruption Act
eruk na thu bua hi hedan noya hian special court angai to thin ani MLA te hi eruk na thiam lo chantir ani chuan atlem bera kum thum changa kum sari thleng lungin tan tir le poisa tam tak choi tir thei ani Lemlet na lebum na lian tham ani phei chuan a aire potan tir thei ani bok ateni pakhana chu pahnina chuan MLA tanga ban disqualification Representation of the People Act 1951 section pariat na ina soi angin edan noya hian MLA pakhat chu kotin thiamlo achantira kumni emo chumi IRA lungin tang tur a shem ani chuan MLA ni na atangin ti palmi lovin ban disqualified ani ngal tur ani anna atanga pai thut tual chung court high court how to sangjok tan thiamlo an chanti rualin athut pha sit kha aruk ngal ani etilai hi tundin muna hian thotan ni lom tur august som pasari he case hi puroba Romawia le pujon Rotluangliana case hi ngai to thalle tur ani dona ethila hianin puroba Romawia MLA ni mekhian thiamlo lo changta sela kum ni chung emo chumi IRA chu zel tang turin ti lo ni ta sela MLA ni na tang khan disqualified ngala ni dona MLA ni na khali sak ngala ni dona ha check bial constituency ya khan seat ruak ani anga by election te po nei chongai thei tur den muna khalin ading dona chu chu puroba Romawia chan thil thleng thei ani ti khan soitai la chumi na ron shil tur chu engting ne kot khan thutluk na ron siam non ti khanin aron shil dona ni ta chuan he eruk na vakum ni chung emo ai rezel tang turan ti chuan zela tang aron chu nu kumruk thleng khan MLA candidate thero tur khan om theini chitelai chuni chumi lo pujon Rotluangliana poi thiam lo changta sela kum ni emo ai re zel tang tur ti lo ni ta sela chuta chuan aron chu nuwa entinan sangni somni paruka zelan lo tang ta sangni somni ple pariata lo chuak ta ang sela sangni somni pariata tanga chera kumrukna sangni somthum pali nulama chau MLA aning candidate le theidon ti na ania omjia chuan tuna an kumte han ngai tu chuan an political career hi atop ve theini thiam lo changin zel tang turati tekha lo ni ta sela chutelai chu country ta na poimo etela hianin dana hin ron soila che boka pathumna hian in than chu khapsak ani dona MLA eruk wanga shamto chu lungin atan chung zong in thana chu theilova zel atanga achu nu po in kumruk chung zet in than chu khapsak ani zui le bok train omjia chu kumni lung in tana tan atang chuan wawa in kumre chung in than chu thiang lo tina aloni ta ni ti chuan khang thila kha tuna kotina puroba Romawia te poninga pujon Rotluangliana te poninga ta hian pulin dika ralte ani poi ha check bial tu lo ni to thin kha atel venga han pu na te po kho oma ani poi thiam lo chang zinga oma kum nemo ai rezel tang turati alo ni ve te ni chuan an political career khanas taken ngong don ni kha ar langta hianin kan politician ten film khurangai khop mai tunlai thalai ten thilan chik to thin si digna an duwa huai sen taken an auto thin si chutiang din mun an din to awang chuanin kan thil soite kan ti turte ruling lai poninga opposition lai te poninga heng te hianina kan film khurangai na chu social media in thu soi hi engdik lai po me chu theidura aom to thina wang hianin dot in soem ti te mi in buem ti te hi mi puiten an chik to thalai te suk thek hi alen to em wang hianin kan politician ten tun ma khosang sang do chang thu bel chen do lo chang soi thin alom te po tu na chuan kan film khurangai to khop maya tunaya kan chief minister tongkam te po ngai huatan ni tak chan social media chak wang ani tinghin social media chak lo ni ta sela engtik lai po me so then om lo ta sela zor me puite hen chu tengin opposition te po hen beng khon wak lo theya chung din huna kan din to wang chuan kan film khurtlan khangai ni ti sheila kan hun lo la kal zel tura politics te po kan lo la khel duang chu teng huna po chuanin dik na nen rinom taka ma kan lak zel kha kan ti ma moneti khanin atopan khartaila a thome